Почитувани гледачи, втора сезона на Бизнес клуб на Стопанска комора на Македонија и на трето уво продолжуваме со нашите гости со кои што разговараме на теми врзани за економијата. Денешен наш гостин е господинот Штефан Павлењак од Словенија, наш долгогодишен пријател, познат стопанственик, предузимач и љубител на авиацијата. Hvala, dobar dan. Još da kažem da ste mašinski inženjer. Pa ja sam mašinski inženjer po duši, ali uglavnom teram u biznis tako da imaju ljudi posla i da ovo što smo naučili, što smo kroz život naučili, da ovo nekako lansiramo na svjetskom tržištu i moja želja je i da mlade koji dođeju iz škole, iz fakulteta, uzimamo i onda te još im omogućimo karijeru, jer nema smisla da ideju negdje vane i tamo traže posao. Ti moraš ostati tu na ovoj zemlji gdje si kroz studij koštao državu i gdje si i se rodio, tako da zašto ne bi koristiti tu, jer ja mislim da u svakoj državi ima šanse, ima mjesta za da prodaješ svoje znanje i ako si ambiciozan da radiš i dobru karijeru. Две ствари има да расчистимо због наших гледалца, а ви долазите из Меđumurja, тако? Iz Prikmurja, iz Slovenije. Prekumorja. Šta znači to Međumurje, Prekumorje? Prikmurje je najseverni deo Slovenije. Mi smo gore granica sa Austrijom na jednoj strani, granica sa Mađarskom, granica sa Hrvatskom i glavnom je mi smo dugo bili kao nerazvijeno područje, a sad kad smo u Evropi iskoristili smo puno evropskih sredstava, tako da smo sredili ovu pokrajinu, lijepu pokrajinu i da smo ljude koji su se školovali i njima sa industrijom omogućimo dobar život. Glavnom, naši ljudi su nekad išli u Austriju puno raditi, sad se vraćaju i plate nisu tako razlika između plate i u našem kraju gdje smo kraj granice iz Austrije skoro nema razlike, ali kvaliteta života je puno veća. Znači, vi ste rođeni 1950. godine. Da. Ako usporedimo taj period, znači vi dobro poznajete 70. godina u vreme Jugoslavije i ovo danas što imamo u tom području, kako bi ga usporedili sa nekoliko rečenica? Ja sam počeo, posle studija, sam počeo privatnu radionu u teškim uslovama. To je bila još partija je vladala, nisi smeo uvoziti mašine, nisu ti dozvolili ti uvoziti materijal. Teško je bilo, ali znašli smo se. Tako da posle 80. u prošlom stoljeću se je počelo nekako normalizirati, pa onda smo i našli šanse da idemo na globalno tržište. Prije smo imali lijepo tržište i u Makedoniji i u Srbiji smo puno radili, Hrvatskoj smo puno radili, ali to je bilo biznis koji je sve se pokupilo, sve se prodalo, a kad smo došli na globalno tržište počela je trka za kvalitetom, trka za cenom i brzo smo našli neko mjesto sa našim proizvodima na tom tržištu, jer mi koji smo živjeli u Jugoslaviji, mi smo inovativni. Nas ako su izbacili na vrata, došli smo na okno nazad. I tako nam je bilo, ali znanja smo imali i to je bio veliki plus, tako da danas smo na globalnom tržištu jedni od glavnih playera za čisteće sprave, za stvari koje se rade u prvogradnji za automobilsku industriju, za brodogradnju, za avione. I pokazali smo da možda sa fleksibilnošću i sa drugom miselnošću, univerzalnom miselnošću, možeš doći daleko. Vi ste došli avionom, svojim sopstvenim avionom na današnji sastanak u Skoplju. Ja, mi smo piloti. Vi ste pilot, to me interesuje. Nešto da nam kažete oko toga? Ja sam bio prvi balonar, između prvi balonara u Sloveniji i 1994. prošlom stoljeću sam organizirao Evropsko prvenstvo balona. U balonu? Mi smo gde, kod vas? Toplozračni baloni. Ama gde, kod vas? Kod nas.
I onda me je vuklo naprijed, onda sam počeo pilotirati helikopter. Ja i oba dvoje djece, svi imamo ispite za helikopter, imamo i svoj helikopter, Bell američki, tako da to nam je više sad hobi. Prije je to bilo nujno jer smo imali slabe, nije bilo autoputa, ja sam do Ljubljane se vozio 4 sata, a s helikopter 1 sat, pa smo onda nabavili helikopter i tako da je taj lažni transport bio. A sad kad radimo na globalnom evropskom trgu i to je bila potreba po avionu. Najprije smo imali jedan turboprop koji je, nisi mogao visoko letjeti, ali išlo isto. Onda smo kupili sad Jetta Mustanga, 2 motora, letimo na 11.000 i mogu kazati da svaki teden smo negdje, jer to su kupci sa kojim radiš razvoj, on te non stop treba kontaktirati, ali ponekad treba da ideš i tamo. Zato i sajmove tako da nam je to sad neka dobra desna ruka, da nismo vezali na linije, nismo vezali, ako ideš kod nas u Sofiju, to je 3 dana. Sad ako idem ja do Sofije mi je sat i po. I isto obaviš posao, na večer si kod kuće. To je bistvo te privatne avijacije, ali imamo i pilote i ako treba kome drugom i posudimo da vozimo to, ali samo da se malo više amortizira avion, da ima malo više satova u zraku i uglavnom nije to nekakvi prestiž, ali to je potreba da može sa time raditi. Mi radimo puno sa italijanskim firmama, sa francuskim imamo isto firmu i to su naši partneri koji isto imaju avione. Jer ako si ti na evropsko tržište usmjeren, onda moraš nekako držati kontakte, a to ti avion puno znači u tom. A vi koristite kao domicilni aerodrom Mariborski, tako? To nam je najbliže Maribor ili Grac. A i Grac može da se koristi. Ima malo tu, kad Grac je cijelu noć otvoren, Maribor je malo manje otvoren, ali mogu kazati kad jedan put si u zraku, ne možeš više toga izdržati na zemlji. Tako je, to je pilotska fora i kad to letiš sam sloboda, sam sobom si, odgovoran si kao u firmi. Jer pilotiranje je isto kao da vodiš firmu. Uvijek gledaš gdje moraš letiti, to moraš imati svoj cilj, moraš imati sve u zelenom dok će padneš dole. Moraš i gledati ako slučajno ti odpovede da negdje pristaneš gdje je alternativni aerodrome. Isto je u firmi, uvijek moraš imati cilj, put do cilja. I ako slučajno ne ide da negdje ostane živ. Interesantno je da vaši proizvodi su skoncentrisani za jednu novu tehnologiju koju koristite, rototehnologiju. Da, to je rotomolding sistem. Toga već imamo skoro 40 i nešto godina. Sve od ovih mašina koje smo same uradili. I ove mašine još ideju, jer su vrlo ekonomične, ideju još u Vinici, u našoj fabriki, u Makedoniji. I tehnologija pa potpuno nešto drugčija nego prerada plastike, ali zahteva dosta znanja, zahteva i tržište da imaš. I materijala. Mogu kazati da je sreća da je razvoj materijala išao daleke u polimere, da mi koristimo osnovne materijale, onda imamo laboratoriju i ljude koje smo štipendirali za proizvodnju materijala za plastiku, tako da imamo sve u kući i onda pripremimo materijale za svaki proizvod posebno, pa onda veće povozimo na fabrike gdje imamo proizvodnju. Vi ste osnivač grupacije Roto, malo zanatsko preduzeće 74. godine koje je preraslo u međunarodnu grupaciju sa 20 kompanija. Kako ste uspjeli u tome? Pa ja sam počeo od nule, od jedne garaže. Jedna autogaraža i ovakve usluge smo radili, a onda sam vidio da moram nešto raditi, moram imati produkte neke. Onda smo počeli sa rotomoldingom slučajno, jer smo radili rezervare za prskalice. Najprije s polijestera, pa onda kad se to količine se povećali, onda smo
sam skupirao jednu talijansku mašinu, pa smo počeli to raditi i počeli smo i raditi kace za vinogradarstvo. Onda smo najprije kupili jednu hrvatsku firmu, onda smo kupili srpsku firmu, kupovali smo konkurenciju iz prošle Jugoslavije, tako da nam ne smetaju. Pa onda smo pred 20 nešto godina smo u Vinici sa jednom kolegom koji je sad direktor firme počeli najprije prodaju po Makedoniji ovih artikala, najviše sam prodali kaca za vinogradarstvo. Šta ste prodali? Kace za vinogradarstvo. A onda smo u nekom malom prostoriju do jugo drva počeli prve mašine pa da radimo. Pa onda je došlo to da smo kupili zemlju u Vinici i od nule počeli raditi fabriku na kojoj sam vrlo ponosan, lepa fabrika. Baš kupili, prek 100 fabriku smo kupili jednu konkurenciju iz Turske koja nam tu smetala u Makedoniji i tako da sad montiramo i nove mašine. Tako da Makedonija je nam vrlo važna, pa zato jer imamo dobru radnu snagu, stvarno dobru radnu snagu koja voli raditi, voli imati novac, a mi dobro platimo. I tržište nam je tu okolo vrlo važno. Bugarska nam je veliko tržište, onda je nešto Grčka, Albanija, Kosovo, vozimo u Izrael i Jordaniju od tu, tako da ako želiš na tom delu sveta prodavati, moraš i to raditi jer je ta roba je volumensko velika i moraš u radijusu 500 km to raditi. Da? I to smo tudi koji je najjači udarni proizvod ovdje fabrike u Makedoniji? To bi teško kada imamo mi, svaka fabrika radi svoje. Gore u Murskoj Soboti imamo gdje je majka firma Roto Group. Tamo imam proizvodnja artikala koji su prvogradnja u traktore, u kempere, u jahte, u motore. Radimo za KTM, Ferretti, Pershing, Azimut. Za Honda radimo, onda za Krone, tako da tamo je velika proizvodna artikla koji su vrlo teški po izradi, ali su puno tehnologije vložene unutra i razvoja kojega imamo i dobro sređenoga. I to se prodava u fabrike koji rade onda mašine, poljoprivredne mašine, se kada jahte, jadnice, motore. I za Daimot avione radimo anti-icing sisteme. Glavno tamo je puno energije vložene, puno razvoja i to nam je tudi jedan potencijal gdje možemo to znanje koje smo stekli po takom 50 godina unovčiti. Tako da gdje treba nešto teško raditi, tamo mi idemo uvijek prvi unutra. No drugčije imamo, u Sloveniji imamo 4 fabrike. Imamo još jednu gore 4 km od prve fabrike gdje radimo čisteće sprave, mastolovce, jaške. Tamo radimo i jahte, čamce i kanuje. To je biznis koji je sad malo novi, ali kanuje radimo. Za izradu kanuju i kajako smo najveći u Europi. To smo isto pokupili sve konkurenciju jer je bila malo kriza, pa je bila šansa da to pokupimo. Onda radimo i velike čisteće sprave, imamo jednu fabriku, onda rezervare za jahte po narudžbi, to isto imamo jednu fabriku, ali vrlo je važna ovaj trend ekologije, čišćenje voda. To nešto u industriji, gdje je papirna industrija, mlekare, mesna predelava i kemijske tvornice, to je posebno, jer tu se voda neutralizira, pa onda se biološko čisti. Na biologiji smo vrlo dobri i tudi isto Evropi smo jedan od velikih plejera gdje treba čistiti vode koje možda drugi ne zna. Imamo i prodaju i dilere, svoje fabrike imamo u Lyonu, u Francuskoj, onda imamo i u Engleskoj i imamo na Slovaškom. I tako da pokrivamo to tržište čišćenja vode, to je danas ekologija, danas broj 1, čuva se okolina i zato smo mi tamo da rješavamo te probleme.
Isto imamo dve fabrike imamo u Hrvatskoj. U jednoj radimo melioracijske sisteme, jer Hrvatska dobi dosta novca od Europske unije za melioraciju, za čišćenje voda, a u drugoj radimo industrijske delove i za Italiju i isto velike rezervare i nešto od našeg samog programa. Uglavnom, imamo u Srbiji jednu fabriku u Alibunarju. Tamo radimo dosta sa Kinezima na autoputevima, odvodnjavanja. Radimo i dosta za poljoprivredne mašine i u svakoj fabrike radimo nešto gdje je potrošnja te robe veća. Tako da imamo, kako sam kazao, 8 proizvodnih fabrika. 9 se sad počela roditi nekako. Ja mislim da ćemo oko nove godine otvoriti u Keniji fabriku, jer Kenija na Viktorijinom jezeru ne smiješ više drva sekati. I mi smo tamo napravili jedan sistem kanuja, da tamo te za ove ribiće i za te počnem prodavati. Prodajemo i rezervare za vodu i druge produkte, tako da treba malo i u Afriku da idemo. Uglavnom, svaka fabrika je specijalizirana i uglavnom danas u grupi nas je oko 600. Oko 100 milijuna imamo prometa i uglavnom radimo dobro. Pored ove krize se nešto malo pojavi na industriji, ali što se tiče ekologije ide napred brzo. Što se tiče poljoprivrednih mašina, to što radimo za kombanje i za traktore, to je sad veliki trend. Hrana mora biti, zato ta industrija i dobro radi. A to što sam kazao, najviše volim makedonsku firmu, jer makedonska firma nama je nekako pri srcu, ne zbog ljudi, zbog čiste prirode, jednostavnih ljudi i zašto ne bi tu radili neke dobre stvari koje vidim da sad što više se radimo i čišćeće sprave po razne fabrike koje investiraju tuđi vlasnike, tu se voda čisti, tu se i radi po svim propisima. Znači, 6 fabrika van Slovenije, 8, koji proizvode sve za izvoz praktično, pokrivaju i domaće tržište tamo gdje su montirani. Najveća slabost vam je makedonska. Najljepša mi je makedonska. Najljepša. Ja sam časni konzul Makedonije, vrlo sam ponosan na to. Kad sam bio 10 godina predsjednik obrtničke komune, mi smo puno veza napravili, puno proizvodnje, puno smo napravili da se seli dio proizvodnje Makedonije, da se makedonska roba forsira preko Slovenije u svetu i sam osnivač biznis kluba, makedonsko-slovenskog biznis kluba. Tako da Makedonci kao narod i kao priroda mi je vrlo pri srcu. U novembru 2015. godine u Lovenjakov dvor, tako tačno Lovenjakov dvor, napravljena je kuća turizma Polanaka i Murske Subote. Otvorila je svoju destileriju Sveti Stefan, žestoki piljeci, likeri, vino i rakija. Sveti Stefan. Zašto Sveti Stefan? Pa, ja sam mislio ovako da ako se ti sam za svet sad proglasiš, to je sigurno. Kad dođeš gore kod Svetog Petra, pitaj da li te on prepoznaje. A ja kad dođem gore, on kaže, a ti si već svetac, ti samo idi napred. Vi svi ćete čekati na vrsto, na red. I onda, zašto ne bi to bilo? Stvarno, ja sam se oženio, priženio sam vinograd i onda radimo dobra vina, ali meni je iz toga pića bilo uvijek nešto drugo, jer vinograda ima puno, degustacija vina ima puno. Ali da radiš neke viskije, što radimo, što aperole radimo, što rume radimo u zadnje vreme, što radimo dobro dunjo, to je meni neki ponos i vidim da puno ovih degustacija imamo za goste, za grupe, jer ljudi nisu navikli da se to radi kod nas. Mi radimo viske iz domaćeg ječmena, domaće vino sa domaćeg vina, konjake. Tako da malo mi je hobi, malo je znanja, malo ljudi imaju posla, ali ponosan sam jer to
se stvarno kao prirodna pića se dobro prodaju. Pa da nije to nekak biznis, kažem, to je više nego viski, to je za moju dušu. A šta se tiče hotela, hotel smo u tom selu gdje imamo sede, gdje imamo fabriku, tu se je prodavala gostiona i svi su se kaže, pa daj Štefan kupiti ovo gostiono, nemamo gostione u selu, onda smo mi to kupili, onda razvili u hotel, napravili lepi hotel. Jer imam puno gostiju iz cijeloga sveta u firmi, pa onda tamo prespavaju i dođe i kasnije možda uživati. Pa zašto ne bi dokazali da naša prekmurska kulinarika, koja je u velikoj mjeri slična makedonskoj, to je sve na ravnici negdje, i prekmurska kulinarika je tipična, je dobra, a imamo i dobra vina i dobre konjake. Zašto ne bi to promovirali i ne samo sami sebe, ampak svoju regiju, jer mi stvarno živimo na poljoprivrednoj regiji i ima puno svega, pa zašto ne bi to i pokazali svijetu da mi to znamo. Da. Koja je financirana od para fondova Evropske unije, rekli ste, da je pomogla Evropska unija tom regionu. Evropska unija nama je malo pomogla u početku. Nešto je, ali sad to ništa više ne ide. Sada je sve prekinuto. Ali mogu pokazati to da Hrvatska koristi puno fondova, puno novca. Mi smo sad od 2 firme u Hrvatskoj svako investira 2 milijuna eura, a 60% smo dobili od fondova nazad. Tako da mislim da Hrvatska vrlo dobro to reagira. Zato kad dođe vreme da Makedonija ide u Europsku uniju, treba iskoristiti sve fondove, to je samo jedno vrijeme dok se to može. Kasnije toga više nema. Vi ste među ostalog i vinski vitez. Ja sam vinski vitez, ja sam ambasador vinski viteza u Sloveniji, u redu slovenskih viteza. Da. Vi imate isto viteze, ali imate ove evropske, a mi smo u Sloveniji ustanovili svoj red. I zato smo to ponosni da promoviramo naša vina. I u Sloveniji imamo dobra vina, možda ne po toj cijeni ne prodavamo, možda nemamo te kvalitete, nemamo toliko sunca. Naša vina imaju dosta kiseline, ali su pa malo više rudninsko, možda bogata, jer na vulkanskom terenu se raste, malo više ima toga okusa po kameninama, ali puno su na naša bela vina, mi imamo samo bela vina. I zato i smo kao vitezi, naloga naša je da promoviramo vina i da smo ponosni na to. Svaka regija mora promovirati svoje vina. Ako imaš količinu, imaš količinu. Ako imaš botična vina, imaš botična vina, ali treba ih promovirati i prodati. Da. U toku vašeg života primili ste niz nagrada, priznanja i ljudi, institucije i država u kojima ste radili i tako dalje. Koje vam je najdraže priznanje? Pa još uvijek mi je najdraža priznanje obrtnik godine sam bio. Onda sam od privredne komore od naše dobio priznanje osebno za razvoj firme i globalizaciju. Pa jedno od najviše jer smo mi familijarna firma. Mi smo na evropskom nivou dobili na svjetskom nivou između svjetskih familijarnih firma smo došli do 15 najbolje. Jer mi radimo u stilu familijarne firme. Sin ima razvoj, šćera je globalni menadžer, žena ima financije kao svugde, a ja pokrivam firme i banke i te stvari. Troškove pravite. Troškove pravim, ali mora neko i to. Tako je. Tako da to mi je najviše bilo kad smo u Monte Carlo dobili ovo priznanje za najbolja globalna firma za familijarnog značaja. Da kad smo dobili to u Marini, u Monte Carlo, gledamo ja dole, pa tamo su naši čamce. Sam kazao, ako najelitniji Marini ima meso za naše čamce, onda je dobro da to nagradu dobijemo. Nekoliko kratkih pitanja vezanih za biznis koji je
види се пропулзиван, кој е необичан, а кој има тржиште и очито да ви можете да развијате још тржиште и да се ширите и још земања. Сада извозите у колико? U 66 država. 6 држава и има перспектива да се то повеća још, тако? Ja, ide i to, nama je više da ove kupce zadržimo i stavljamo nove artikle. Jer mi 2 nova artikla razvijamo svaki tjedan, ili za znanoga kupca ili za naše, i uvijek tražimo neki asortiman da je nešto novo. Jer kod svake malo krize smo nekako izašli iz te krize sa novim proizvodnjom, sa novim razvojom. Imamo 50 ljudi u razvoju, tako da uvijek nešto novo. I mogu kazati da sve firme, kolektive imamo odlične i svi gledaju nekako naprijed, ali imamo 36 godina u prosjeku starost radnika. To znači da imamo puno mladih ljudi koje štipendiramo, koje kad počne raditi ga vučemo naprijed, jer nama je interes da se svaki koji ga već dobiš od firma nek nađe, nek radi svoju karijeru u toj firmi, nek je ovdje zadovoljan. Jer ja uvijek kažem, ako ti imaš zadovoljstvo u firmi, možeš u privatnom životu biti sve dobro. Ako si u privatnom životu ti je sve dobro, možeš i koristiti firmu. Jer to je američka neka finta, ali to važi sigurno. Bez ove stranske sreće nema i zadovoljstva. A želimo da su ljudi sretni, zadovoljni, da uživaju, da su ponosni na rotu, da su zadovoljni da u rotu rade. To mi vidimo jer mi i što se tiče plate, platimo ljude dobro. Zašto ne bi kad smo dobra firma, neki ljudi nešto imaju toga. Kolika je prosječna plata? 1500 eura je prosječna plata, s tim da je najveća dođe i do 8000 neto. Neto. Jer to su ljudi na kojim bazira firma i to moraš platiti da ti ne ide. A recimo, ako mene pitate za Makedoniju, reći ću vam da postoje 3 dispariteta velika u ovom trenutku. To je prvi odnos između kapitala i rada. Da poduzetnici misle da plaćaju više nego što treba radnike, radnici da nisu plaćeni koliko treba. Drugi disparitet je odnos aktivnog i izdržavanog stanovništva i treće je kontinuitet u sprovođenju procesa pravnih propisa pri promjenu vlasti. To su u Makedoniji sada problemi na kojima mi radimo. Koji je vaš komentar za sve te 3 stvari u Sloveniji? Država najprije mora dobiti novac da podmiti sve troškove koji su vezani na državu. Zato ne može očekivati da će biti porez manji, da će biti i doprinosi manji. To je svaka vlada mora najprije dokazati da se sve pokrije. A što se tiče drugčije, mi u Sloveniji nemamo nekakve sreće da bi nekakva pozornost došla na privredu. Najviše se gleda na ove koji će na izborima glasovati to da se podmiti ove, ali privreda nekako radi. Ali to nije dovoljno. Ponekad smo kazali samo da nas puste pa da mi svoje radimo. Danas kad imamo svaki dan veće opterećenja, nije to dobro. Opterećenja jer ima uvijek plafona. Tebi toliko ostaje, ne tebi firmi. A kako da ovo da li ide to unaprijed u razvoj? To je važno. Ako nema para za razvoj, ti stagniraš. Ako stagniraš, padaš. Padaš jer gubiš konkurentnost. I reinvestiranje. To je isto kao bicikl, mora da ga okrećeš da ga tjeraš ako ne padneš. Reinvestiranje prihodka te vlade nekako ne vide jer to je slabo. Uvijek treba privredu da čuvaš kao oko. Jer privreda samo poplati sve druge, da se može sve razvijati. Ali vidjet ćemo, možda će. Ja uvijek kažem, ovaj pedigre kojega smo stekli iz socijalizma, to još traje. Još traje. Inflacija, postoji li inflacija u Sloveniji?
Inflacija je, ali ne možeš ti to unovčiti sa cenom. Inflacija ide gore, mi imamo sad iste cene ili cene padaju. Tako da spuštamo cene jer je konkurencija, nešto je pad narudžbi, ali vidjet ćemo, sama inflacija nije to problem. Kad smo imeli inflaciju od 10% odigli cena. To je sad nemoguće. Gospodin od Pavlinek, jer je imao ponude da ide van Prekumbrija, na druge strane sveta, da radi i zašto je baš ostao tamo da se bori sa svim tim problemima koji postoje u njegovom kraju? Pa to zavisi od čovjeka. Ti uvijek kaže da može biti sretan tamo gdje se rodio. Ne traži da ideš van ili da neke megalomanske stvari. Mi smo počeli od garaže, pa vidim sad nekvi isto počeli od garaže. On ima tako volju da nešto radi i to je pravo. Ti moraš znati da je svugde jednostavno, ali kad si sam sebi gazda, to je najljepša stvar. To je najljepša stvar. Da vidiš svoj razvoj, da vidiš svoj potencijal, ako si sposoban, možeš i parirati velikim. I sve pa zavisi od artikla. Ako imaš dobar artikl, dobru ideju, i da si pošten čovjek, to je važno. Ne? Ja uvijek kažem, možeš biti i ostati čovjek, to je veliko. Nekvi su dobili fabrike, nekvi su ovako došli do imanja, ali to nije sreća. Sreća je ako ti fino to radiš, fino zaradiš i da vidiš kako rasteš ti kao osoba i raste tvoja firma, to je pravo. Jer po neki preskokuje 2-3 stepenice, pa se vrati. Ne, možeš iti stepenicu po stepen, jedno za drugom, pa onda polako da imaš i da ne doživiš Petrovo načelo, točke svoje nesposobnosti, da fino polako razvijaš stvari i to je sigurni put. Ja poznam puno menadžere koji su došli do dobrih fabrika, ali glavno neki su kupili, neki su dobili iz stečaja sa parama, ali on nema osjećaja da je to njegovo. Mi imamo tu slučaje sad Panvite koja je fabrika koja je bila poljoprivredna kao zadruga najprije pa to. Kad je otac umrao, djeca su to prodali. Nisu išli sa ocem skupa. Otac je to fino živio sa tim. On je napravio jedan lijepi podrum. Kod nas vinograde su imali. Ali sad djeca to prodaju jer ne vole raditi, vole samo do novca veliko. A šta ćemo novac? Kad ti možeš onda to vlagati, ako ne vlagaš dobro, to propadne sve. Zato ja uvijek kažem, najljepše je početi na svoje i da radiš i živjeti svoga posla. Jer sreća, novac ne usrećuje, novac samo malo umiruje, ako ga imaš dovoljno. Ako imaš previše, to je samo problem, pa bez veze. Ne? Ti za svoj život, tebi ne treba dosta, što pojedeš, što fino živiš, da imaš veliku jahtu, imaš dosta održava, možeš imati problema s njim. Tako da najljepše je ovaj lijepi život nekve srednjomešćanske familije i da si zadovoljan i da imaš družinsku sreću. To je vrlo važno. Pare da imaš koliko tableta da te umiri boli. Neće ništa drugo. Para da imaš uvijek dovoljno. Rekli ste pravih, punih izraza ovdje u toku našeg druženja danas. Zdrava logika je seoska logika. Zdrava seljačka pamet. To je najbolje. To je najbolje. Sve na kraju sve završi tamo. Zašto? Vidimo da negdje ako visoko leteš je pitanje. Ako radiš po toj seljačkoj pameti, to ima uvijek neke vizije, ima neku klasiku. I zašto ne bili jednostavni ljudi na kraju krajeva. Svi smo ljudi koji žive, pa onda se gasi i na kraju budi sretan, proživi život koji ga živiš na lijepi način, da tebi paše, ne sa nekom da imaš puno para i da onda ne znaš šta da s tim radiš. Volite neki sport? Pa ja sam balonar, mi to letimo po zrak, nam je zrak otrov.
To je ono što sam leteo u Kapadokiji, u Turskoj. U Kapadokiji smo isto leteli. Aha. To je lepo, to je sloboda kad te negdje vetar nosi, ne znaš gdje i da vidiš prirodu. A kako se upravlja? Kako? Kako se upravlja tom balonom? Balon je jednostavno, to je gorionik gdje duva plamen i vrući zrak ga digne. Razlika između specifične težine vrućog i ovoga zraka ima zgon i ti se vozi. A ponekad glavno je na svakoj višini ima svoj vetar, pa onda da vidiš, tu ideš tamo ideš tamo. Samo s tim se može balansirati. I mogu kazati da kad smo imali svjetsko prvenstvo u balonarstvu, smo isto organizirali kod nas. Ima tu ljudi koji lete u cilj u nulu. Ima znanja, ima inštrumente da vidi na kojoj višini ga gdje nosi, izračuna i dođe točno na ovaj krst gdje baci piket unutra. Majko. A šta se tamo boduje? Kako? Na to prvenstvo. Šta je ključ toga? Šta treba da napravimo balonari? Ja i sin smo organizirali svjetsko prvenstvo, to je velika stvar. To je 120 svjetskih ekipa. Dolaze. I svaka ekipa ima 4 ljudi, ima dole koji vozi i ga onda pobere balon. Ne? I to je, budžet je bio $500,000, ja sam ga nekako dobio srediti sa sponzorom, sa sponzorskim sredstava, jer toliko imam veze da je svaki nešto dao. Izvozili smo i to prvenstvo napravili stvarno o nulu, jer ovi piloti, prijatelji, on se kazali, Štefan, daj napraviti svjetsko, jer kod vas je pokrajina divota. Svugdje ima put da može doći auto kad to pobere. I još drugo, sve, nema vetra dosta veliko, toliko ima koliko je. I svugdje se može pristati i svugdje zletete. Tako da kad organiziraš tako veliko prvenstvo na kraju, ni sam sebi ne vjeruješ da ti je to uspjelo. Na svjetskom nivou. A ko pobeđuje? Pobeđuje tisti koji to ima 4 discipline. Jedna je to da jedan ide sa balonom naprijed, ovdje kaže tu je cilj. Aha. Onda svi za njim. Jedna je da ideju svi u jednom kraju, pa onda razlika između njih je to. Ima 4 discipline, svaka disciplina se boduje. To je, ako je vreme, je to tjedan dana. Mi smo imali 8 starta u tjednom dana. Stvarno vreme je služilo, tako da to je lijepo kad nešto organiziraš i kad ti uspe. Sam sebe nekako testiraš da li si to sposoban ili nisi. Olimpija ili Maribor? Kako? Olimpija ili Maribor? Ja. Za koga navijate? Ja za Muru, za našu. A Iva? Imamo mi fudbalski klub koji je bio dobar pa nije dobar. Ali dobro, mi smo ponosni na njega, tako da i finansiramo svi skupa malo. Pa nešto vidim da je u porast interes za fudbal posle dolaska novog predsjednika koji je iz Slovenije. Nisam ja fudbalski, ja više košarku volim, ali mi smo košarku igrali kao mlade. Kao mlade, da. Ja, fudbal mi nije bio nikako. 70. Jugoslavija je postala svetski prvak baš u Ljubljani. Ja, tako. Tako je. Pa koji auto vozi gospodin Štefan? Pa ja vozim G-klasu, to mi je već 5. G-klasa. I Mercedes. SL Mercedesa, sad su mi to naši kupili iz Srbije. Tako da to mi je malo za hobi. Za hobi. Imam malo Ferrarija, a to je sad sin mi preuzeo, da on uživa o tom. Aha. Pa, glavnom, nije samo auto, to je varnost nekva, to mora biti, ne. Vi ste mašinski inženjer. Ja, to. Vi poznajete motore. Koga? Motore poznajete, ja? Motorista sam bio, pa ne više. Bio sam u mlade godine, su bili svi mali motoristi, ali sad ne, nekako ti to prođe. A koji je najveći brod koji ste proizveli? Pa imamo Feret, imamo Azimota 44. Šta brod. znači to? To, Koliko je dug? to je 20 i nešto metara. 20 i nešto metara. Pa to je familijarno. Bistvo smo 3 familije, sin, čerka, ja i žena. I to se menjamo. Da se malo provedemo, ali tisti odmor koji ga preživiš. Ali.
Glavno smo mi vezani na posao. Tako. Ja mislim da smo ovako dali presek jednog čoveka, jednog biznismena koji je za sada nedostajao u ovom podcastu koji radimo, jer ste vi dali jedan duh koji je potreban i našim poduzetnicima, a moram da kažem i vaša konstatacija oko vođenja biznisa, da bi ostali mladi tu gde su rođeni, je velika stvar i velika poruka koju praćamo mi. Jer mi u ovakvoj situaciji možemo doživjeti novo masovno iseljenje Makedonaca iz svoje države. Ovako, ako pokrenemo biznis, ako damo predimstvo biznisu iznad politike, ako podržamo biznis ljude, opredeljene i tako dalje, stvaramo uslove da naša deca ostanu tu. A vi ste najbolje rekli da ako ostaneš kod svoje kuće, na svoje imanje, na svoje zemljište, imaš najveće šanse da uspeš. Točno tako. Koja je vaša zadnja poruka mladim biznismenima iz Makedonije? Ja sam, jedna kolegica napisala je knjigu o meni, morate vidjeti na internetu. Biti i ostati čovjek. To je biti jednostavan čovjek i sa svojim znanjem, sa svojim dejstvom dokazati da si ti to. Nikako da sebe digneš pa onda od toga ništa. Štefan Pavlinjek, poduzetnik, pre svega čovek. A tu ću knjigu pogledate sigurno. I veliki prijatelj Makedonije, hoću da vam čestitam na vašem dolasku i poverenju koje ste imali u nas i da produžimo suradnju i u narednom periodu. A naše države nemaju otvorena pitanja, Slovenija uvek je podržavala Makedoniju i mislim da će to ostati i tako i dalje. Hvala da ste me pozvali, ja sam veliki prijatelj Makedonije i ponosan sam i na svoju fabriku u Vinici, gde ako idete do Vinice gore, ispred Vinice na levo je, ja uvijek kažem da je najljepša fabrika u Makedoniji i idite, vrata su otvorene, tako da vidite šta sve se može uraditi na jednostavni način i sa dobro ekipu iz Makedonije. Hvala vam puno, sigurno ćemo oteći.